Pozdrav ljudi. U prošlom tutorialu uspjeli smo prikazati pojedini zapis iz baze, ali imali smo problem ukoliko taj ID u bazi ne postoji. Tada mi se događa nekakav error koji kaže da to jednostavno ne može i ne postoji nikakav zapis ni slično. I tu se nama javlja ovakva greška. Sada, postoji jedna metoda koja kaže find or fail. I sad, ako ja pokrenem, dobit ću nešto drugo. A to je poruka no query results for model user i ona baca nama ovo nekako stanje i slično. Sad mi to trebamo prihvatiti. To ćemo napraviti ovako. Prvo što ćemo reći pokušaj. Pokušaj ovo izvesti. Ukoliko ne bude nekakvih grešaka i slično, nekakvih exceptiona, proći će i nema problema. Ako ne, lovi ono što nam baci. A nama baci ovo. Znači model not found exception. I to ti meni i prihvati. Iako možda čak može i bez toga, ali pustimo ovako. I reći ćemo, ukoliko imaš takav error, redirect to ime. Da li smo riješili problem? Ajmo vidjeti. Nismo. Zašto? Zato jer on sad u našem kodu traži ovo. Ali ovakve neke stvari, njegove definicije, to nemamo direktno iz base kontrolera i ne možemo to znati. Ili iz usera. To moramo pozvati. A pozvat ćemo tako da kažemo i use i illuminate database eloquent i njega. I sad, ako refreshamo, vidite ime, ako postoji radi, ako bilo što pišemo drugo, ne radi i vraća na username. Zašto to? Pa događa se ovo. Prvo, kaže pokušaj izvesti ovo bez ikakvih greške. On dođe do toga i ova metoda mu baca onda grešku nama koju mi onda moramo uhvatiti. Tada mi hvatamo tu grešku, točno definiranu, i ako hvatimo, return redirect to ime. Da bi mi ovo mogli uhvatiti i imali njegove definicije o sebi, moramo i koristiti njegovu klasu. Ta klasa definirana je ovdje preko namespace-a i sad kad smo ovo uzeli, ovo možemo koristiti. Ovo nam je jasno, odnosno na serveru jasno što se tu događa i kaže da uhvatio sam model not found exception, pa ajde uđi u ovo. I sad samo mi redirektamo i riješili smo problem. Ovo je bio tako jedan kratak tutorial kako bi vidjeli da se može jednostavno i lagano napraviti jedan check-in, to jest da li uopće možemo ispisati ime ili ne možemo. Ovo je bio Igor Benić i vidimo se u sljedećem tutorialu. Ćao ljudi.